Kay p'unchaypi munasqa kuyamasi, devoción matutina parlawasun imaynata noqanchik Diospaq wasinta uqhariy atinchik. Chaypaqtaq mask'ana tiyan kay ñawpa Carta Corintios nisqata maychus chunka tawayuq kaq chikllashqan ninga hinata. Munakuyniyuq kaytaqa mask'anchik, hinallatataq espiritumanta ruwanapaq atiyniyuq kayta tukuy sunquymanta munanchik, astawan punayqa Diospaq simi nisqanta sut'inchayta. Tukuytapis sapa hukninchikman Diosninchikqa maychus donesta haywawarqanchik iglesianta wiñachinapaq. Apóstol Pablo repararqa Corintio hermanuspi imaynapaykunaqa predikasarqanku Diospaq simi nisqanta sut'inchasarqanku tukuy parlaypi. Hinapitaq pay repararqa imaynatachus wakinkunaqa mana entiendesarqankuchu kayta. Chayrayku payqa nirqa allin puni tukuy idiomapi tukuy lenguajepi parlayqa, pero runamasiyki entiendenan tiyan nispa. Ahinata kikinta noqanchik ruwana tiyan hermano hermana, pichus creyentes ñakanchik, imaynata kalman iglesianchikpi allinta predikaspa tukuy ima lenguajepi parlaypi ichari, pero runamasinchiktaq mana entiendewasunmanchu, mana noqanchik p'utusanchikchu sunqun ukhupi Diospaq qillqasqanta. Chayman hinataq k'amiwanchik kunan día Apóstol Pablo, noqanchik si munanchik Diospaq qillqasqanta profetizay willayta chiqanta chayqa, entonces ruwana tiyan parlaspa runamasinchik entiendesqanta. Chayqa munakuywan Espíritu Santo yanapayninwan sut'ita noqanchik kayta kallpachakuspa ruay atisun munasqa kuyamasi. Mana chayqa mana nimamanta sirviwanchikchu, nitaq evangelio yaykunqachu wawqinchik sunqun ukhuma kama. Hinataq munasqa kuyamasi, kay yachay kachun kunan diyapaq. Kayta yuyaychana sumaqta imaynatachus Diospaq wasin ukhupi llank'aspa kasanchik. Diospaq yanapayninwan kanachik kunan día.